Što se tiče naše teritorije opštine, pre nego što bilo šta kažem, ja ovaj put želim da iskoristim priliku da pohvalim rad Crvenog krsta, da se zahvalim svim volonterima koji u ovom trenutku vredno rade, da pohvalim akciju dobrovoljnog davalaštva krvi, da se zahvalim svim ljudima koji su se odazvali u ovom teškom vremenu. To je bitno normalno za funkcionisanje našeg društva, odnosno za funkcionisanje bolnica. Što se konkretno tiče situacije na teritoriji opštine Bajina Bašta, imamo više lica, znači imamo dosta lica koja su najviše zbog prelaska granice 14. zbog točenja goriva na Skelane, plus lica koja su došla na teritoriju opštine Bajina Bašta iz država, da kažemo, gde postoji pojačana zaraza, zatim lica koja su imala neke kontakte. Mi imamo dosta lica, znači, u samoizolaciji. Znači, niko od njih nema nikakve simptome u ovom trenutku, nemamo zaraženih lica, znači Bajina Bašta na svu sreću i dalje nema ni jedno registrovano lice na koronavirus i ja se nadam da će to tako i u narednom periodu ostati, ali imamo lica koja su u samoizolaciji. Ono što želim da istaknem da nema razloga za paniku, ali ima razloga za preventivu. I svi moramo da povedemo računa da mere koje je propisala Republika i ono što mi radimo ovde kao štab jeste preventiva i svi treba da se toga pridržavamo i ovo je moj neki apel svima da se pridržavamo ovih mera. Takođe u priliku koristim i da apelujem na ljude koji su iz drugih delova Republike Srbije, najviše iz Beograda, iz Novog Sada, došli na teritoriju opštine Bajina Bašta, jer mi važimo za zdravu sredinu, znači svi oni koji su na tari, da li su oni vlasnici tih objekata ili su iznajmili te objekte, takođe da smanje svoje kretanje na minimum, da poštuju mere prilikom dolaska u trgovine za nabavku hrane i drugih potrepština i ono što je evidentno da u zadnjih par dana u svim trgovinama se te mere poštuju, a nije bilo tako, morali smo da intervenišemo i ta intervencija je urodila plodom, u ovom trenutku se to poštuje. Ja samo molim ljude da tako ostane. Vi ste imali priliku na štabu da čujete da je bilo kršenja samoizolacije, da je bilo kršenja policijskog časa, ali da policija adekvatno reagovala, da se te mere koje je donela Republika prosto kontrolišu i da to nije šala. Znači, policija radi svoj posao i molim ljude da to poštuju i da poštuju njihov rad. Jel možete da nam kažete za koliko stanovnika je se uvećao broj u opštini Bajine Bašte? Pa naše pretpostavke, ono što sam i prošli put rekao, ako računamo da su nam se redovno vratili studenti i oni koji su u prvom talasu, čim je došlo do zabrane škola, do rada zabrane fakulteta, mi smo tu možda dobili nekih 1000, ali ako računamo da je celokupna Drinska dolina, da je Tara poprilično popunjena, ja smatram da smo sigurno dobili 2-3 hiljade stanovnika u ovom trenutku. Komandir policije je rekao da svi oni koji su od 14. marta prešli granicu sa Srbijom moraju biti u kućnoj izolaciji. Tako je, to je propis Vlade Republike Srbije, znači 14 dana kućne izolacije, bez obzira što ste prešli samo da sipate gorivo, što niste imali neke velike kontakte, ali ovo je preventiva. Znači, što su mere rigoroznije, rezultati će biti bolji i mi moramo to da poštujemo u ovom trenutku svi. Kakav je rizik po Bajinobaštane? Pa pazite, već sam vam rekao da dosta ljudi je došlo, znači nije mala brojka ljudi koji su došli iz zaraženih područja na teritoriji opštine Bajina Bašta, oni su u samoizolaciji, nema za sada nikakvih problema, niko nema simptome, nikakvih, što se tiče i ta lica koja su imala potencijalni kontakt, takođe nemaju nikakve simptome, za sada je situacija kod nas zaista dobra, ali čekamo da vidimo razvoj situacije za dalje. Ja se nadam iskreno da će tako ostati, svi se molimo da tako ostane, ali ukoliko budemo poštovali ove mere, ukoliko se svi budemo odgovorno ponašali, to nam daje velike šanse da zaista tako i ostane. Taksistima je i dalje zabranjen rad. Što se tiče taksi službe, vi ste prisustvovali štabu, videli ste da smo doneli jednu odluku, već
juče smo doneli odluku da oni mogu da rade dostavu. Danas smo negde svi bili mišljenja zbog situacije sa prevozom, sa svim time sa čim se suočavamo na teritoriju opštine Bajina Bašta, da taksisti od danas, odnosno već od sutra, pošto danas policijski čas traje policijski čas počinje od 17 časova, znači od sutra da mogu da rade prevoz jednog lica na zadnjem sedištu ili dva lica ukoliko su iz iste porodice, jer prosto postoji potreba, s tim što taksisti moraju se pridržavati svih mera zaštite i lica koja se prevoze moraju se pridržavati svih mera zaštite, znači obavezna zaštitna maska, obavezne rukavice, ono što je u ovom trenutku propis i nakon izvršene vožnje taksisti moraju raditi dezinfekciju tog zadnjeg sedišta. Na juče održanoj sednici štaba donet je zaključak da se na raspolaganje stave ljudi i mehanizacija. O čemu se radi? To je prosto stiglo od strane Republike, ali mi smo već to uradili, samo smo i formalno tu odluku doneli, znači sva raspoloživa vozila, sva raspoloživa sredstva od javnih komunalnih preduzeća, od svih preduzeća ovde su na raspolaganju štabu, to je sasvim normalno, logično. Videli ste da Crveni krst zajedno sa volonterima i njima smo dali jedno auto, dosta dobro odrađuje ovaj posao u ovom trenutku, znači dostava najugroženijim sugrađanima, odnosno licima preko 65 godina starosti, funkcioniše nesmetano. Volontera ima dovoljno, gerontodomaćice za sad odlično rade svoj posao, postoji potreba za njima, u ovom trenutku dosta lica ne može preko 65 godina da se kreće i to stvara problem, jer ukoliko neko od njih ima starija lica o kojima se brinu u ovom trenutku zbog zabrane kretanja, ne mogu oni, zbog toga je povećan posao gerontodomaćica i mi ćemo gledati da taj problem rešimo iz prostog razloga što gerontodomaćice mi nabavljamo tu uslugu na javnoj nabavci. Znači nije to indirektan korisnik i nije to da kažem u nadležnosti lokalne samouprave sama ta služba koja to radi. Znači to je udruženje, da kažemo bukvalno privatno preduzeće na neki način, ali udruženje koje pruža tu uslugu, a mi tu uslugu dobijemo na javnoj nabavci. Vi ste videli da smo danas pričali ovde i o dnevnom boravku za decu ometanu u razvoju, da probamo da i ta deca na neki način dobiju neki vid usluge, da probamo da im omogućimo da jedno po jedno dete koristi tu nastavu u samom centru.